соли 2020 соле буд ки аз ёду хаёли мардум намеравад. Соле шуд ки фаромӯшнашаванда. Ана ҳамин беморие ки дунёро саргардон кард ва чандин нафар бо сабаби ана ҳамин беморӣ имрӯз дар бари мо қарор надоранд ва мо баҳри онҳо дуогӯ мебошем то ҷояшон ҷаннат бошад. барои ана ҳамин имрӯз барои мардуми шарифи кишвар, барои мардуми шарифи тоҷикистони азиз соли 2020 соле шуд ки пур аз муваффақият, пур аз пирӯзӣ. аз санаи 20 он тараф варзишгарони тоҷик дар намуди варзиши омехта баромад намуданд ва сазовори ҷойҳои аввал гардиданд. яке аз онҳо Нурулло Алиев мебошад ки дар варзиши омехта, варзиши ММА баромад намуд ва ҷои аввалро сазовор гашт. карьераи худро, рекорди худро 5-0 намуд. варзишгари дигари тоҷик Сарварҷон Ҳамидов мебошад. ин варзишгар низ баромади хуб нишон дода сазовори ҷои аввал гашт. дигар варзишгари тоҷик ин Азизхон Чоршанбиев мебошад. Азизхон Чоршанбиев низ дар баромади худ бисёр як малакаи хуб нишон дод ва сазовори ҷои аввал гашт ва рекорди худро ана ҳамин варзишгари тоҷик низ 5-0 намуд. соли 2020 барои мардуми шарифи кишвар соле шуд ки фаромӯшнашаванда. барои он ки варзишгарони тоҷик то ҳол бидуни бох рафта истоданд ва карьераи худро бе ана ҳамун бачоне ки мегӯянд паражени бе паражени рафта истоданд ва мо баҳри ана ҳамин варзишгарон муваффақият хоҳонем ва аз ин ҳам худо кунад ки ба қуллаҳои баландтар рафта расанд ва бидуни бохт. дар сайтҳои иҷтимоӣ мо назар мекунем ки анамун толорҳое ки дар он ҷо варзиши ММА мегузарад пур аз мухлис аст ва ҳаводорони ин варзишгарон ҳаводорони зиёд доранд. аз ҳамин лиҳоз мо хостем ки дар дохили тоҷикистон, дар дохили кишвари худ, дар шаҳри Душанбе як назарсанҷие намоем ки дар Тоҷикистон мешиносанд ана ҳамин варзишгарони тоҷикро ё на. ин суолест ки ҳамроҳ метавонем бубинем. канали мураббиро ҳамроҳӣ намоед ва бифаҳмед ки варзишгарони тоҷик дар кишвар то куҷо маҳбубият доранд. пас рафтем. як суол дорем. шумо варзишгарони тоҷикро мешиносед? албатта. варзишгароне ки дар намуди варзиши ММА, яъне варзиши омехта дар ана ҳамун октагон сабқат мекунанд, доири ягон тайбаи шумо маълумот доред? не, ман рости ягона варзишгароне ки мешиносам ин боксер дар соҳаи самбочонро Беҳрӯз Хоҷазода, Ҷомии Ҳасан
بخیر همین‌ها را دیگر درباره یگان تمام در مورد بایسو یعنی انامو ورزشی که داخل اکتاگون جنگ میشن با گفته سکونجا میگن معلومات نداری؟ نه سلامت باشید. سلام علیکم. یک لحظه ممکنه شما را کرد. یک سوال داریم. خود را معرفی کنید. ادریس. درباره ورزشگران شما معلومات دارین؟ مثلا کدام ورزش؟ ورزش MMA. در کدام ورزشگر شما از کدام ورزشگر شما معلومات دارین؟ نورالله انا همین دایری نورالله علیف برآمد آخرین او رو شما تماشا کردید؟ چگونه بود؟ بهترین میدونید که با کدام رکورد امروز نورالله رفته ایستاده است؟ نمیدونید. با نورالله چی گفتنی هستی؟ پیشروی بزرگواری خدشه سلامت باشید. امروز ما دیده ایستادیم که اکثریت مردم برون مرزی که بیرون از تاجیکستان هستند ورزشگران ما را دستگیری میکنند و امروز کمی هستند که در داخل تاجیکستان ما آنها را دستگیری میکنند. چگونه که حبیب رو دستگیری میکردند، کون رو دستگیری میکردند، دیگر ورزشگران دیگر ملت رو. برای چی کم است که ورزشگران ما را ملت تاجیک همون نفرانی که در داخل کشور هستند بیرون از آن بسیارتر دستگیری میکنند. با فکر شما مقصد اینو استاتوسشون پستره کرد برای مول اینو را بالانس هم با استاتوس و خزان ریتینگ و ایدا برسن با خیلی دستگیرشون وجود خصیص وجود خیلی آدمی هست بدن که نورالله را نمیشه میتونه جویش میشه در مورد سرورجان چی؟ معلومات ندارید؟ عزیز خون؟ سلامت باشید. تشکر زیاد. دایره ورزش MMA محاربای آمیخته کدام ورزشگر رو شما میشناسید؟ به نزدیکی 3 ورزشگری تاجیک در ارگانیزاسیون گوناگون برآمد نمودند و سزاوار جای اول گشتند و رکورد آنها 0 رفته ایستاده است. حالا آنها مغلوبیت ندارند. شما دایره یگان تاش معلومات ندارید؟ شما هم ندارید؟ سلامت باشید. یک لحظه شما را ممکنه؟ یک لحظه. فیروز جان خیلی آدم میخواه که برآمد کنه، خیلی آدم میگن نمیخوام برآمد کنم، وقت ندارم. خلاص ما جوی همون نفرانی میشویم که آنها با ما معلومات دهند که ورزشگران تاجیک رو میشناسند یا نه. پس ادامه میدهیم. سلام علیکم. یک لحظه شما را ممکنه؟ سلام علیکم. سلامت باشید. سلام علیکم. یک لحظه شما را ممکنه؟ شما ورزشگرای تاجیک را میشناسید؟ اصلا زغ دارم با ورزش زغ دارید. همین 3 نفر ورزشگری تاجیک در مسابقه های آمیخته یعنی ورزش آمیخته چون که میگه MMA برآمد نمودند و صاحب جای اول گشتند و کریر اونها حالا باخت ندارد، به باخت رفته ایستادند. درباره اونها شما معلومات دارید؟ نامش را گفتم میتونید کدام 3 بود؟ نورالله علیف، عزیز خان چهارشنبیف، سرورجان حمیدوف. نه راست جان معلومات ندارم. معلومات ندارید؟ سلامت باشید. یک لحظه ممکنه شما را؟ چی در؟ یک سوال داریم دایره ورزشگرای تاجیک. شما دایره ورزشگرای تاجیک معلومات دارین؟ نه یگان چی معلومات ندارین؟ امروز 3 ورزشگر تاجیک در نمود ورزش آمیخته MMA برآمد نمودند. شما دایره یگان تا اونها برآمد معلومات ندارین؟ معلومات ندارم. معلومات ندارین؟ سلامت باشید. یک لحظه شما رو یک سوال میدیم. شما از ورزشگرای تاجیک معلومات دارین؟ دایره یگان ورزشگر تاجیک MMA. ورزشگر می امیر سعود. نه نمیدونه. معلومات ندارین؟ نداریم. سلامت باشید. آباد باشید. یک لحظه وقت شما رو بگیرین. از دایره ورزشگران تاجیک شما معلومات دارین؟ سلامت باشید. چون که برادران عزیز شما دیده ایستادید چندین نفران میگوید که ما معلومات نداریم و چندین نفران میگوید که معلومات داریم و نام ورزشگران تاجیک رو خوب هم در یاد ندارند یا اینکه در تاجیکستان از این نمود ورزش کم نفرانی که هواداران باشند.
мо чунин намеҳисобем барое ки ҷавонони тоҷик ба ин намуди варзиш бисёр ҳам шавқу рағбати зиёд доранд ва мо боварӣ дорем ки меёбем он нафароне ки доири варзишгарони тоҷик маълумот дошта бошанд. Мутаваҷҷеҳ бошед. Салому алайкум. Аз варзишгарони тоҷик шумо маълумот доред? Аз намуди варзиши ММА. ММА? Бале. Ки Нурулло Алиев. Нурулло Алиев як варзишгаре аст ки имрӯз дар сайтҳои иҷтимоӣ номи ӯ бисёр рафта истодааст ва ӯро ҳабиби хурд низ меноманд. шумо сабқати охирони ана ҳамин Нурулло Алиевро тамошо кардед? Чӣ гуна буд? Бисёр ба шавқовар зур. Шумо да писанд омад? Писанд омадам. доири Азизхон Чоршанбиев чӣ? Ваям соз. Ваям тамошо кардед? Сарварҷон Ҳамидов? Ваям соз рафтаистам ҳамашон. шумо карея ана ҳамин варзишгаронро медонед? Нурулло Алиев чӣ мекунам? Чанд аст рекордаш? 5-0 шуд вақти гӯям. Саломат бошед. Аз Нурулло Алиев 5-0 шуд, аз Азизхон бошад 5-0. мо бо ана ҳамин варзишгарони тоҷик мефахрем ва шумо ба ин варзишгарон чӣ гуфтанӣ ҳастед дар оянда? Дар оянда ё да муваффақият ё иншаалло чемпион мешаванд. як чиз дар гирди гӯшу хаёли ман меояд ки аксарияти мардуми тоҷик дигар варзишгаронро дастгирӣ мекунанд ба монанди Ҳабиб Нурмагомедов, ба монанди Конор Макгрегор, ба монанди дигар варзишгарони хориҷа онҳоро дастгирӣ мекунанд. Сабаб чӣ аст ки варзишгарони дохилиро онҳо дастгирӣ намекунанд? Сабаб аст дар он аст ки ваё аки замини тишидагианд бисёр аки мақсад оли спортсменои хидмона аки мардуми хидмон уқа тамошо намекунанд, барои аввай мумкин чӣ намекунанд, вале бисёр ҳами чӣ кардан тамошо кардан гирифтам, интервюсон шудан гирифтем, баъд ёрам мебинанд, вале дастгирӣ мекунем. Саломат бошед. Ташаккури зиёд шумо. Барори кор шумо да. шумо пайхаст намудед ки бародарони азиз чандин нафарро ҳозир мо пурсон шудем. аз бисёри онҳо мегӯянд ки мо Нурулло Алиевро мешиносем, варзишгаре ки ба монанди яке аз варзишгарони беҳтарини сайёра ки собиқ варзишгари организатсияи UFC ки Нурулло Алиев бисёр монанд ва шабоҳат дорад ба ин варзишгари доғистонӣ. Бисёр нафар Нурулло Алиевро мешиносад. биёед пурсон мешавем ки доири дигар варзишгарони тоҷик то куҷо бародарони мо маълумот дошта бошанд. моро ҳамроҳӣ намоед. мо баъри шумо беҳтарин наворҳоро нишон медиҳем. мутаваҷҷеҳ бошед. салому алайкум амак. як суол дорем амак. доири варзишгарони саломат бошед. саломат бошед. бародарони азиз, имрӯз ҳавои душанбешаҳр бисёр ҳам гуворо аст. офтоби ки дар душанбе имрӯз нурафшонӣ карда истодааст. халқи тоҷик бо ана ҳамин нурҳои офтоб худро хубу беҳтар ҳис мекунанд ва ба кору пайкори худ бо дили пур бо вақти хуш раҳсипор мегарданд. мо низ дар ана ҳамин рӯзи офтобрӯя навори худро сабт намуда истодаем. моро ҳамроҳӣ намоед барои он ки дар рафти ана ҳамин барнома аҷибиятеро шумо пайхаст менамоед. мутаваҷҷеҳ бошед. хуб моро ҳамроҳӣ намоед, моро дастгирӣ намоед. дастгирии шумо пешравии мо аст азизон. мо бо шумо ҳастем. салому алайкум. як лаҳза. аксарияти мардум намехоҳад ки суҳбат кунад. аз чӣ сабаб бошад? ман худ намедонам. салому алайкум. мумкина шумо як лаҳза вақт доред? номи шумо чист? Шаҳром. Шаҳром. шумо доири варзиши омехта маълумот доред? маълумот надоред? ягон варзишгар намешиносед? як варзишгари мо ба Ҳабиб Нурмагомедов монандӣ дорад. намедонед ки аст аввай?
аз намуди варзиши ММА баромад мекунад. Тамом. ба наздикӣ бой дошт, сабқат карда ва бо пирӯзӣ онро пушти сар намуд ва рекорди худро низ бо 5-0 баробар намуд ки имрӯз бебохт аст. ин варзишгар кист? Нурулло Алиев. ман Комронро мешиносам. кадом Комрон бошад? гӯштингӣ? Не. Поли хама гум кард. саломат бошед. ташаккури зиёд. салому алайкум. мумкин аст шумо як лаҳза доири варзишгарони тоҷик шумо маълумот доред аз намуди варзиши омехта? маълумот надоред? ташаккури зиёд.